Nagabalik subong nga adlaw ang grupo nga pinakadamo kag mahiligid sa impronto. I-welcome naton ang Goldies alumni! First of all, I really like your voice. Yeah. And even you said you're so shy right now, you're really using it so much confidence. Wow. Yeah. So, I really like your voice. That's it. I'm sure you like her. Yeah. Just the voice. Just the voice. Just the voice. You like just the voice. Huwag kang umasa. Thank you. Just the voice. I like the song. Pero parang may kulang. Bakit? Parang inantok. Inantok si Julie. Kawawa naman. How about you, Judge Eric? Wala, okay lang. Yeah, it was great. Pero yeah, maybe, wala, more movie. More? You want more? Yes, yeah. Happy Goldies Day! This is what you call roasted baka? Oh! Mabunot kita! Let's see! Dun, 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 dun. Oh! Yay! Thank you! Good afternoon, everyone. Not even the heavy rains can prevent us from getting together to celebrate Goldies Day. I didn't realize that so much can be made possible if people get together. So I'd like to commend the iAmUPHI movers and shakers, for rallying practically all batches of UPHI alumni behind to support the UPHSI cause.
Stay lang kami sa third floor, trio. Pareho siya sang ako niya head, dress. Sige, Green World Subdivision, Guzman Isela Street, Mandurriao, UPHSI. Ari, importante gini sa mga professionals para hindi na kita mabudlayan magsulat sa aton nga ngalan. So kung gusto niyo magpahimo sang stamp, din kami makatumanang. Para lang kami sa Kitinsalas, sa Kitinsalas Elementary School. Elementary school sang Kitinsalas. Imagine may nagkatupa di from Antique. Din ka na mun, pwede makontak na? Contact us or like our Facebook page via Facebook, Dao's Best Pride Creations. Ayan! Eco bag! Sa kapwa ko nga mga scholar ng bayan, kung gusto niyo sa merchandise ang UP, you don't have to go to Los Baños. Din kami pwede ganito contact ng Update merchandise sa Facebook. Ayan, Facebook lang. Upod ko sa buwan, nagdaog kagina sa aton Goldies Got Talent, ang batch 2014. Di paano ka mo nag-prepare sa inyong nga talent? Actually, south kami no prize sa high school. Grupo gid ka mo nga five. Sa high school. So sisiyo lang ngaliin. Tingalaman ko. Sige, congratulations! And enjoy the disco! And look who's here! Batch 2012! Ayan! Wala sila nagparada. Obvious ba? Wala tao? And batch! Woo! Batch! Ay, batch ano? Future number? Bachelor! Ay, hindi sila yung mag-ano yan. Wala ka mo plano mag-ano eh. Let's go! Ayan, batch! 2019! Patunog ang mag-graduate. Batch number! 2020! Look who's here! Nung Oliver! Pag nag-attend man ang ako niya subscriber, kag may ara, gidaya nga mga estudyante, may ara, gidaya estudyante nga wala nagakato sa activities,
Your daughter's very pretty, huh? Your daughter's very pretty, huh? Very pretty. Very pretty. Very pretty, huh? Students ang akong father! Nanay! Ako ang unang nagpatin sa Ano yung napangita mo? Lechon? Sorry. Water. Ah, water. Ako man ganun lang ng water. May nag-practice diri sa likod. Sabi nila sila lang makaon. Ay, no. Maingod man tayo ko no, pero ako nabi daw, bata-bata man ta nga younger year. Sino? Kami. Hi! Best friend ko gali. 4 years tama. 4 years. Diba? Itong classmates lang, diba? Look at that. May glasses man siya. Social akong glasses. May sing-sing man ko. Wala lang ko jacket. Ayun, upod ko na sa mga akong mga batchmate. Oh, feeling batchmate. How is it to be back here sa UP? Very nostalgic. Big word. Big word ganito, feeling ko oh my gosh, what's that? Upod ko man yung jubilarian. Nang kamusta ang feeling nga? Agi kita liwat sa UP? Teka na, may isang feeling na kon. Feeling welcome. Kadamo sa familiar faces. Teka, look forward. Kita ko para next year na magbalik din. Ayun! Sadya, gidiyaya. Oo! Sa mga iban nyo, wala naka-10 last year kang subong. Next year, bantayan nyo! Balikin ka mo dire. Ara, amo na nasa auto. Inyo nga, chimpo, ma'am. Arya! Upod ko ni sa teatro! Ga-dinner pa ang iban, so kamay pa lang kami ang already. Gait na. Tapos katumbo kami pag wala kami dinner. Di na pa sila kakaon, wala Japo na tapos ha? Di matisko na ta? Matisko na ta? Ang isa to, ginapa nagpuro gatisko na no? Aryo? No! Kung ako ginang inyo nga pamangkuton, wala gid ako nagakadto sa diskuhan except lang gid kung ang disko is tungod sang Goldies!
Lantawan niyo sino? Sabihin kita subong, nagano ka di? Sabihin ka subong. Sa UP. Wow! Dili kami ma-school? Sa big ko, dili ko ma-school sa school. Libre ka ni Inday kag mapanda kasi pala sa iyang high color kag ari si nanay kag ari si nanay kag ikaganaw kag ang aming payo sa ESA kag nagaulat isa sa Rojas kag ang aming sister nga isa si Inday. Naka, ginasugat na nila ako kahit kinanglan na namon mag-puli. Bye-bye! Mayo kayo nakahapit ka mo sa akong channel. Yan ang panginulat nyo. Pindutan ang subscribe button, pati